Honorable Intensified Mission Indradhanush Program Health Minister L. Jantakumar Hodokre. Kurumjre, ISTB Pauming Tabi Sing Taranok Sobolona Pok Sandona Pizre. Intensified Mission Indradhanush Program Health Minister L. Jantakumar na ngasi Family Welfare Office Hodokre. Prevention of childhood diseases is key to building a healthy nation Hyperpanamda. Bharat Pumbada Satagada program Hodopagi Torum Aduda Health Care Parliamentary Secretary S. Subhasandra, Health and Family Welfare Secretary Suman Singha, Health Director Dr. K. Rajo Amadi, Ayush Department Director Dr. Z. Guneshu Sharma Maru Bamising on Suraki, Tarunga Mari Lenana, Health Minister L. Jantakumar Haikivada, Angang Haibasi Zatigi Yanglil Saruni, Makoibu Masamo Panatamba Haibasi Todobaya Amane, Programasibu Hena Mapung Pana, My Pana Honabada, Doctor, Nurse, Amadi Stapunamagna, Subsabat Totang Lobu Haike. The Angang the Latana, Angang Shibu Popi, the Mamasu, a Bankan Bambatic Matanale, the Hinanabu, the Mokdako, the Galley, Hidak Chanina, Montan, Kapto the Galley. Other Nungai Bambana, India Gi, Laiva, Atamoto State Mayamama. Health sector, medical care, the masanari and hyper resourceful over Adu Maklisted Mayam the Changam Navaganda, Manipuna, Tavadilla, Manipuna, Aquina, Fadi Hena, Sigi sector and mission in Radanus, Nahaibasri, the Koina, Toptale. Intensified Mission Indradhanush Program ngasi Bharat Pumbada Haudolibasi Hana Leramba Mission Indradhanush Program Adudagi Hena Kansinduna Lising Nitara Nepalgi December Pawada Sada Marputaragi Matakta Mai Pangna Ngang Singbo Program Sigi Kanaba Panganaba Paikanaba Pandam Tamli Haina Health Services Ki Director Dr. K. Razona Fondrole Maramaka Taraduna Program Si Mapungwina Singing Manung Hanzin Momapam da Hena Miang Tangwani Haike. When cover Tojagadari Angang Masingsi 0 to 2 years the 3,104 ni aduga pregnant lady na 936 ni aduga mapamna session saina 369 ni masde koi loina vaccine si yan thokna khotokna ready loi lejagre aduga state level da pangthokadaba preparation mayam habidi state steering committee meeting state level steering committee meeting and the state task force meeting amadi review meeting single loina pangthoya aduga district level da su asai district level task force meeting adi micro plan semna khotna koi ready da pura lejare masina masibu effective oina bidangta aina mama mapa sing NGO sing adagi leader sing search ke organization section khudimangna masi mateng pangbiu angang jing sibu tungi yumbiren oriba sing tinsang kajing dana afaban nation ama porapada mateng pangbiu haina ISTB ki thongda parja myam da santok mina da media ki thongda ina lakthok Ningthou Lisima Sana Zawbi Popi Tampalema Naseyu Masagi Anab Amodagi Lekidre, Masagi Say Humpuma Sukre, Ma Lekidraba, Maidingu Oken Visit, Parehan Bagi Luinabini. Lance Club of Infal District 322 Dean Sinduna World Service Degamari Lena Nangasi, Common John Wandaleba, Dananjoy, Mentally Handicapped School, Sanama Polong Kamating Pikre. Lance Club of Infal recently Chairperson Dr. W. Gopi Mohan Amadi, Executive Member Singchu Sarugaki, Lance Club of Infal President M. Nandesorna, Lance Club na Angamating Pangmani Heidi. Pagi, and no issue, Little Mating Bangba. Koi sungguh koi tahu dia ada mata koi nak tahu bahaya tare. Anak sida koi na mayam sih yang dan joji Hindi ke medical ke mayam sih dah layak pak kelab kang di sini mayam sih macam kita shortana leba. Anak shortana leba kalau je koi nak kanjar aga tahu je bani. Sangai Prodo Leba Lions Club of Infal Opesta Club Asigi Mipama Pangtop Galoina, Ozaki Centrum da Katop Galoina, Tabak Torombo Oza Marida, Kudol Porpiduna, Ikai Kuno Utkre, Mamang the Pangtokiba, Peace Poster, Contest the Makomutang Tarbas in the Sumanamatum Tokre, Tormoda Lions Club of Infal President Nandesor, Secretary PS Ibol John American Saraki. Lions Club Nintokona Sinduna Peace Poster Painting Competitions Ama Nasin Tokong. Mangolngan bi college ki indoor hall pangthokre sei tarani thoi dagi taramari fau manung da leba mahiroi kunthrarom sarugaki
district ki khangalabasing adu state level gi thakta sangnamnarba matungda khangalabasing international gi thakta competition yawgani hari Lions Club of Ningthokong gi president khomaina phongdorpada competition asida angang singda lotun leriba layek pagi haitoi singdobe sing adu uthokpa ngamgani haike basi makoida hojik tagi nauringai dage hona makogi wakhalda susinana lairaga future office saibasina karino haibadu makoina yegliba sida taseng moigi nungda leiriba moigi expression do ekoina yengnana ba ekoina langjabani Mangasuba Gram Panchayat Mikhalda Thawal District ki oina pamnu thodok khara thokibadagi polling station mari amuk hanna hayang mikhal pangthoklagni mafam sing adudi Sangayongpham Karachi Primary School Sangayongpham LP Madrasa Mecca School Serapur Mathak Laikai amadi Irong Khuno Primary Madrasa ne hoji pawgi maktana tema brematang lomani se Introducing Tata Nexon. It takes the SUV beyond the next level. We call it Level Next. Tata Nexon. Level Next. Bookings open now. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Irujo Coaching Institute admission open for 4-month CBSE comprehensive course for class 9, 4-month CBSE revision course for class 10 and 12. Class commencing from 11th October 2017. Class timing 4:45 to 7:30 p.m. Features probable questions, discussion, previous year's questions, discussions, study materials, worksheets, practice test series, mock test, performance assessment for its students. For details, please contact Irujo Coaching Institute. Contact number 8131025634. Festive offer. Moha Premium Mattress na lagliba festival sing asigi oina 30% discount pizari. Moha Premium Mattress asi chongchan yaudaba wangidamakta yamna comfortable oiraba, durable oiraba amasung paishaga chanaba 5 years warranty leiraba mattress ni. Nengsimbira u feel tawbiyu amasung apamba khanbiyu. Akupa marogi damak JMK Home Thangal Bazaar near UCO Bank. Ngasidi suara jengge. Ture. 그리는 건 도대체 뭐지 그리 용서 시디 요시는 이네 마치기 요시디 따따 디스코니네 두디 산하기 목 양는 신비 안돼 break matung taranok seri Germany ke Kolanda pangthokpa anuga lising ni taratret ki food exhibition da industry minister TS Biswas sarga kre exhibition sigi stall da Manipur gi sahaw madi soibum utke tormadu da sarga kiba food processing industries ki union minister Harsimrat Kaur Badal su sarga ke Manipur gi industry minister TS Biswas kaltanatana commercial industry gi principal secretary DY5 all Manipur entrepreneur association ki president Ais Rishi Kumar su sarga ke union minister Harsimrat Kaur Badal na Manipur food processing ki matangda hen kumang sokshin na ba project sing athuma tamna paikhan ba mari leina ba myoi sing tharak lagi haibo wafam sing phongdoke October ki tang 12 da pangthokador ba sangna riba layekpa RKCS ki murputara humdoi suba mapokomlon ga mari leina na ngasi mapalak suba oina RKCS ki art gallery da layekpa sangdon ma pangthokre Grubani thona pangthokiba layekpa sangdon ba aduda maherui samatara na surga ki RKCS ki museum gi secretary RK Budibantana Lekidraba RKCS na apawa layekpa ama oirakna bo honabada mahana thengna kiba awaba sing amadi hawal ilba naha singbu layekpa haiba senpa masi tung koibe aba senpa mamani haibidu khangana no panamda competition si pangthokpani haike to when promote to bigi wadani adubu koi jahi khudingi oina group bigi thim mamanai thim baje koi khudak to lok thui hadak jahi oina Manipur awana thukiba natural calamities jamna toina to ching chaugi karigi sida base doraga madude egi hanjai duga masidigi phangkumana ching adu tan prom ni Ngarang pangthokiba panchayat Mikhalda Sabalmakai Gram Panchayat ki Kwagithel Mayai Koibi Sabung Momleke polling station da bot thadabada aranba kaya tokre haina pradhan gi miref oikiba Thiam Lokena DC da aiba serol pisinduna wakat kre pradhan gi yumda pangthokpa paumi sing unabada election agent S Ranjana election gi arona haiba polling station asida complaint amta leite haikiba du labak thibani mari leina authority na miyang sangbiu haike achauba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯈꯤꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯔꯤꯄꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯦꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯃꯕ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦ इरमदम मणिपुरदा इरमदम मसिगिदमक्ता साजबनी संगाई तेंग अफब मखलगी LLDP इन साजबा यानसिनबा पोलम यावदबा संगाई तेंग फंगबिगनी 200 300 500 750 1000 1500 2000 लीटर सनबा चही तरा की गारंटी गलोइना लिस्मार्ट इंडस्ट्री न पुथोकचबा संगाई तेंग सिजनबियु ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ ಶ್ರೀ ಮಣಿಕುಮಾರ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯈꯟꯕꯅꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯋꯥꯒꯅꯨ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯖꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ಶ್ರೀ ಮಣಿಕುಮಾರ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ Chacoba Gold Bonanza at Airport Mall, Changangai Airport Road. Participating stores are Adidas SPC, Adidas Originals, The Danish Rack, W and Arrow, Crocs, Samsonite, First Cry and Adidas Kit. First prize, 1 lucky winner to get 10 gems gold coin. Second, 3 lucky winners, 5 gems gold coin each. Third, 5 lucky winners, 2 gems gold coins. And fourth, 10 lucky winners, 1 gem gold coin each. ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯁꯦꯡꯉꯛꯇꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯆꯣꯛꯊꯔꯛꯄ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯎꯄꯥꯏꯗꯤ ꯖꯣꯂꯤꯞ ꯁꯥꯏꯔꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯣꯂꯤꯞ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜꯕꯨ ꯆꯥꯡ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ अमुक्शन तरनोक्सरी मखदा पाउसिंग निंगथोकोंग म्युनिसिपल काउंसिल अमदी एसेंस हॉस्पिटल क्वागिथल का पुन्ना सिंदुना लेमना लांबी केममा निंगथोकोंग बाजार कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे मियोय चाटुकलोम लांकी निंगथोकोंग म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन के मनी सिंगाना निंगथोकोंग के कोइबदा खुंदारिबा मियामगिदमक खुदोंग चाननबा लेमना लांबी केमसी पांगथोकने हाइखे इरमदम निंगथोकोंग सिदा अना लायेंग संगदा जामना खुदोंग चादबगी मंगोइनरकपा अमदी असिगुंबा पोसी मरकता खुदोंग चाबा लांगनबैदमकता ngasiगी हेल्थ कैम्प सिदा मयामना मतेंग पांगबिरी अदुगा लोइनना हिदाक लांथसो लेमना पिजरी एसेंस हॉस्पिटल क्वागिथल की स्टाफ ओइनाम अनिताना फोंदरोपदा मियामगे मतेंग पांगबोइना टोंगन टोन लेना सिंगलांग नबगिदमक डॉक्टर मदी स्टाफ कयागा लोइनना केमसी पांगथोपनि हाइखे सैसा लाइट लाइरा मयामगी को अखोई साइट की ओइना खितंग मतिंग पांगबा ngamdra yengzagena ngasi केम जे फ्री मेडिकल हेल्थ केयर चेकअप से सेमजबने टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सेनबा लैबी खुलदा ऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मोरे अकोदोमना वॉलंटरी हेल्थ यूनिट कमिटी रिम्स का खुसमनदना फ्री मेडिकल कैम्प पांगथोखरे केम अदुगा मरी लेना अकोदोम की प्रेसिडेंट आर.के. सनायमना सिंगी मनुंग हंजिनवा मफम सिंगदा लेरिबा मियोय सिंगना अनाबा यावपो मतमदा खुदोंतिबा क्या मायोकनरबदु खरदंग ओइरबसु कोहनना पांदमदा फ्री मेडिकल कैम्प अस पांगथोपने हाइखे हंजन लेबा विलेजेस सिंगसिदा अखोइना डॉक्टर की अदगी हिदाक लांथकी खुदोंग चाबा फंगदब मफमसिंगदा अखोइना चंगागा हारिबा फ्री मेडिकल कैम्प असी मणिपुर इम्फाल लेबा रिम्स की अदगी अमदुना अखोइगे एम्स तगी हेल्पलाइन अदगी अखोइगे ऑल कम्युनिटी न सिंजरगा हारिबा इम्फाल लगी डॉक्टर सिंगसिगा लोइना हारिबा लमदमजिदा हारिबा प्री मेडिकल कैम्प असी पांथोकसबनी लेबी खुल की सेक्रेटरी के.एस. कोरुंगना फोंदरोपदा फ्री मेडिकल कैम्प अमा पांथोलिबा से अफब खोंथांगनी मखातानसु पांथोनिबगी अपांबा फोंदोरखे कैम्प से अमुक हन्ना तुंगदसु सिगुंबा कोई लम लापना कोई गाड़ी करी कर खुदोंग चादबगिदमक्ता मोइना सुमना खुनगिदमक्ता मतेंग तौबसे कोई यम खुनगी ओइना सरुकी ओइना आइने यम थगत फोंदोकचरे
Bishnupur District Hospital da Premila Kobi Mioima Lake Kidabigi Matanga, Doctor Section Dabadagini, Haina Lake Hidabigi, Imung Manungi Mioi Karana, Bishnupur District Hospital da Amangata, Tuan Kibamadi staff sing da Kekang, Pon Kibatodo, Yaning the Fondotuna, Narang Bishnupur District Hospital da Wakat Mipam Setakre, Hospital Sigi Doctor Madi staff sing na Sir Gaduna Setakiba Wakat Mipam Aduda, Mob Justice, Toba Lepo, Amadi, Tongadu Yaning Daba, Wafamukea, Iba Plakat Kasusinaki. Intensified Mission Indradhanush Program Health Minister L. Jentukumar na hodokre. Hojapawidi ISTV ne video paw matang slojire meng tabi puno pomukana krong.